U майских відлівах настрадали 1683 кошниці і вкупна матеріальна шкода виноші 300 тисячі євро, а в'єдно зо страцену вредностю при невіфуркані багренов мед виноші веце як 20 мільйонів євро. Preto teraz, keď slnečník prekvitne, za pčelárov bude práva žatva. Za tých, co mali šťastia i na liepy bagrenu, to už druhá alebo i treća žatva, ale še slnečníkova u pčelárstve tríma jak najväkša i najvažnejša. Naša ekipa práve včera u Keresturským hotárenách išla na takú žatvu. A predávate med? Hej, doma. I uglavnom med prejde do žimi. Znači, teraz jako vyfurkam, do žimi prejde. A kedy otprilike vyfurkácie? Kedy vyfurkáme, ja za toho roku to perše furkanie. Perše? Hej, bagren zmenila peli, bol slabý, to ti poplavi, bolo i toto všetko, ta slabo mali medu, ta som šel predzedal, že im nebudem vyberať, da im ostane co vecej, da nemusím prekarmjovať zes posle. Neradi ovo neprofesionalci i toto kus medu, co vyfurkaju za ich potrebi, a zvyšok doprinješe zvekšanju familijnog budžetu.